tak serengolio. Kalau pakai saat kayak sini, ngabe dari gabi masalah horas. Jadi do iban na dorok na tua tapak na do tajomma binditahi guguna. Kubere kami marno tapak do hamuna namar hamarangi. Nama ture-tureho di bertuan ni buru nami. Kamu masih ada ketemu? Iya. Oke. Apa tuh mas? Oh, iya. Nah, jadi masuk manusia yang baru ada dua rumah so ketemu. Oke, mau lihat deh. Pak Mangbaru masih kok? Oke. Di hamuna saluhuna peparani ibotoku nang tataruna kaning tingan pasatok kinani. Sai tubuma anak diri buru torok dongamu mayat tong takas sa suhuna saur batua. Maksudnya asadakani hari aramai tangguh lebih pinareta itu. Di hamuna peparani ibotoku nang perjolo tataruna kaning. Sai tubuma anak tubuh buru saya tok kamayat tong panahin ahita. Asa saat masulu saat dinugu tubuh ya. Nunga saat di jalo hamuna ulos sigat yang rabu nahu basa tapi sungguh dadan hitam yang nami tua mata di mata. Nanak siap pemuna dedek tahu mengulu saur saat tuna gabian. Matutu IP itulah. Pengelima pas satu nanya ulus pun saya tuanak nasuri saya itu guru nasuri saya itu pokok nasuri. Tadi ya boru. Ya ada seturi. Baru tuh bau. Halo. Nah. Ya. Bau Mas Dik. Bau Mas Dik. Si Juan. Tuh ibu tahu. Jumulo kami marsatain. Dihamur raja ni pemurun nami si Tangbang. Di partikianon jongjok kami bonatulang ima na marsyala. Dinaong sarima dua dulu buru nami opu jua buru tijak. Disudin nuain obain ni Jehovah. Di partikianon zul masumakak dalanna Jehovah do ako dapat lulus lakam. Iko ni ngotomu pandohan ni Apostol Paulus mata potong huria korin sada korin bitulima nama tarsura ya sabdonam sabun pitu manotong mamunarlas ni roha unang nasaya di martanya ino na paling utama odol honon nami hula-hula muna situng orang. Nah, baru manusia. Dia sudah Iya, baru. saya soalnya pikir kamu hujan orang apa yang lulus. Baru. Tolong masahat, buru. Nah, Boleh uji sobat itu isi. Pahopu Pangguaran. Baru Pahopu Tuhuni anak sudah. Pahopu itu punya anak sudah. Pahopu Pangguaran, macam apa? Oke. Tuhuni anak sudah. Tuhuni baru. Buat kamu yang mana tuh? Masa Tuhuni anak baru Tuhuni baru. Tuhuni anak nomor apa sih? Tahu pak anak ini? Atau lu sahabat? Iya. Oke. Nah, tu Pahopu memang udah selesai. Oh, sejuli itu apa ini pak? Tuhuni baru. Tuhuni baru. Iya. Oh, pasangan itu akan pinapar. Oh. Mau lihat Horas Jalagabi. Naong bitang marato rumay kapahupu.
asa mga tuyatong diga sa daog mo pinopar ni ibu na guru namin na kusari badway nauulo suri-suri gajang na yatong asa gajang dihamu berita horas gajang ng berita gabi asa marhitihon na upasahatan lo situ hamu asa tu madihamu sungay dokon situ tua sahata sa luwa kamu saudo sa tortona at sisimus sa dahol mong tuwa ko nipigi sa karipang ikorak manipu ko matutudoro na mangalak ka hamu tugijang iko sahata hamu tudoro saudurat tuturuan so kalau tiap dulu namar si jujuan mula tumarawat na mahurang lupidak ka na hamu namar hamarang takas sa mumar si jujuan asa marhiti honi mula tumadok siluan takas sa mumar si sukunan asa hinoroni jala pinitangi jupang na dinalahan dapo atong nang naniluluan atong dohonon namin ma tanggohina so ni dokon ni si dua-dua asa bitang nabibilis may atong akong nyobun na sumurok di dulo di dua di hamu pinopar ni iboto namin ang sarima duay anak pe di hamu riris buru petong taro donga muna may nasaha tupet pengsaw na dua oh papa mo ito kutunan dorti pamusagiyang Jusudi hamu pinopar ni iboto namin ang sarima duay tumu di hamu anak natakas boy pangaluluan buru natakas boy paulayan asa sahat disuruh sahat tinugu tubat tiang nungaw pasahat kami paritin tayang namin lus na nandiyak si Torok Rabu diling mahal mangulu sahat sauru sa lagabian hatayi hatatamban mau yati tulang namin keser naor nga asik kobe emang? Oh lo wala tema jadi halo jadi tahu dulu mah tak salang mah tulak tak kalau sedek nak itu pun nak tulang mah dan semoga bertemu duda mangga Sekali orang dihita nama raon manok kita masih juan asa unang kami makurangi asa tosro hatta nama calo pasu siya nule ulata Parjolo na pitubulu siya Medan paduahon sinaga siya pagkabaru padulungan sinabela siya sinabela Panginoon namin ang katulang rap mahamu na dulu lau mabain at pasu-pasu tuhami. Buat kami do somon emena marludu asa sima rohani di bata dia muna salut pinopar ni na puru nami na sarima tuai asa sonido ina do tu meron nami asa firma boki baul pasalongan firma to di muna tujulan arion saya dijulujungan nang pasamodan Matutu. Pak Jalamu kita dalam nomor itu. Langsung marah sih saya kata musuh dia pada aktor ada. Oh iya. Oh langsung mah. Sinaga dot. Oh dot sinapila. Oh saya kata mau. Ganok kan warna serius sama stok saja. Sini aja.
asa balitang mabagabi tungdalos kedoan ari muna do gabi ala bida hami takas do mungas paloluan arani hami petotong martangi yang papai nakal udinggen senod dobe lepas angapun na puru nami diamu na salu na pinoparna anak pediri diamu puru torok dengan muna may na status hormatua jadi ya ada orang so musik pulih hami takas pebon nami ditabani akapar webir takas tibuan aka simbatu muna do kahula-hula muna songon ulos gajang rabu na boy di patu pahami 5 ulos asa tuakat pinalaro gajang mabarita horas langsung mahela do boru mangingok mamusaya ang gini bapak ni si Juan ang gina tulunay ang gina sa dapat dalawang mahamad mangingok mamusaya to ang gini lah ben iya. Maju mamusaya iboto ni helani iya iboto ni hela iboto na hela iboto ni hela saya itu Popo Panggaran, Popo nami, Juan. Popo Panggaran. Ini. Ima, lo kau pusudi tu buni helamuna, Oh, kan? Hah? Baru sekarang mau Popo pusudi. Iya, kau pusudi. Kau pusudi tu buni yang gini odo, akan tu buni botona. Oh lo, Kau pusudi. Diamu nasa luhut na pinoparna. Sa itumu diamu anak nomor sangap, boru nomor 2. Asa-asa isulu sama tubotean. Nungaw pasahat kami. So modeleng kami ulos kasih torogramu. Asimor ani itu atta deling mau mangolu. Saat perorasan, saat panggawian. So wani masih kami hula-hula na bitubulu pinasama tu marga sinaga. Parjolo sonidok na batua itu batu martiki sada lo sitam na lo di partikyanon di partaon iboto nami opung di sijuan bor le oman wai manukot salu na alai nama jati na do sudia kabero doelo buru gabi di partipau ko gabenuni pengalaman jauh dumbabalu bapakku gabi di partipau tuannya kanak pengak gabi makoron haurami pengalaman itu oleh no babua pos dorakunya jolmana boy dan jaksana doleku dunggule martok kita bukan da doleku secara donok maroha dok pikir manate badi tuan soni ma adio na kuru na badua tilau badua jirok kata di debata jolma marsaka dalanna jehuwa do apa doh tulakkan bisa kapiroham yang lebur bisa kapirohata nomor 2 di badua akan naposo itu saya nak badua dan nanti yang magura satu nasor alai uhabenon bolohita hazrul mawa siap najaro dohita manang ahapi na pinaduan di bata iman di bata si taunoni di woluta ikon habalerot Dilo nama tua saya do si kukahite sudah mahidiosa saya si hadiah sudah do minum sieni nampak lapadak katai bapak isigolo rido helanami alai ko sudah do amla tulung marhula-hula tuhani tarsolido lapatan nihakai sian jujur ngolumi iwoto nahinan tapatawi saring batu molo saring batua bereku sina martolu do mapenon asa saring batua arpikir overe nomor tolu ate asa maksud tu dikiramangi hot lai oku si juanon saur batua nomor 8 katain molonung nomor haso tak ko maksud dung batua layon saur batua magwarna saya dipatok putuan ma akan arwaiset toha-toha ni tanot taon manak sa portibion atau kopi-kopi ton
asa buhi hingga manglas di roha buhi kamu mandok saung datua paninggal tangan do marpesta kau hatong opung munaon maksud tuh misi bere tanpa perjuangan tidak ada keberhasilan nang pedilokon bagi kehidupan dari Tuhan itu berjuang di beton asa dapat dan di duduan so di mana yang dorongku di toka-toka muna angka bere na obat dohot ibe bere na dua atau ilo na dua anak aparat tuh kami asa horbo di Banyara sugo doi di Banua botari na di Babara nama capal di hauma marangalu mulak tuhuta atau ada silubani mandok diamu asa di pasu-pasu di batahamu Molo aku bakal tinggal di hutan na so jadi marmara na di bakal tuak pena so jadi bahwa tiruha mo dapotan akta persaulian mangomon nak akta par 33 madudu so lima akta bere hata perjolo siya nao sadama tu helanan bapak sigulori do amana sadama tu punami sigulori do tona sadama tu bere nabi Muse tar khusus nabar tinunuhun sadama tu ibe bere nabi boru-boru na dua ibo to nila nabi sada khusus tu pahompu pangguaran imba nabar buar sijuan so lima onom habiakan ni ulos na bolu pato pahami uli marwate disi atong bolsoni la sorwa utabay majuata Ritang manong iris akut na sumorog purba tua di hari muna akta pinapor tujuan anak ke iris guru ke torok dengan muna sahur rumah dua rumah izuk ma aduk na rumah korban kemudian ular tau setubuh ma di hamuna anak namar bisa dohot atas maroha sahasa sisun itu di kemudian ketiga ras kemudian ular tau sah mahamuna tu panggawian tu pangkorasan sama lima atas yakan sebutna ciputi makan jadi ahang gini helaon Bang Yusi Sahat itu anak Yusi Sahat langsung mau macar sian nama kamarang nah asa soal pangiduan di tulangon anggi marhitanon dapo orok kapo sebelum ngambil dua orok kak mulai nasihat diberi nasihat jauh dari kata mamari kita nyangton nate minggu laro ke bolam muson kemarin stay kak siang setul iya sarapan jalan malu oke dulu Fe Paupu si Glory ya baru Paupu Pangwarama si Leon si Juan setangkam livan Juan natin iso dong oke isod do hami akabere isod do hamile isod yapunani maddohoti ulo na pagkasigay jana takas do nung nadi katahon hahanain kay nakin eme na magluto na binuan niya kanakilangin na binuan niya inata saya do hata alay kanyang na waktu nak pinuang itu saya marlutu bani amuna pangkabia pakorasan di budi ni ulau saya lima tahun ni ada waktu na basaus ke sudi kasih cita sakap na pinamidon ni Taraga so ni nang hanap udo muda yang sudah jadi gabi na oras di Disney na no jadi kasatamu ulus si toro rabu ulus tiar lamu tutiar namu saluna tutiarnya pasariamu paswasunya materi bata pasatu hilada tuan
atau van di hangina habib bere anggini asatu tibu dapat juruhna tole bae nang ya masuk ke Aldeska terus saya tahu di kau jalan bias jadi hatapan ni kohok pula sudi ya lah ho nak kang do anak tak asal tahu ya sejauh lah betul baru tapi saya dah belum tua Pangguaran las imas di hatapan mai sini to Pangguaran mama jalan Akatinuan sini tole sima Depan kok di sini ada pahau di sini Tewa. Jadi dia mau ke bereku. Molo sita-sita mu itu. Alam situasi dia ni besar. Posram. Saya ni tuat ada ada nabi. Saya tiba semua lekar dengan berkat. Tiba sama satu dengan kau ada kamu tuan. Dokter ini pas masuk lewat dari data. Alai pesan Saudi. Tuhamu kai bereku. Terlumur itu hera. Totuoru, tangi aja. Holo yang dijulu ni lekor, dijulu berkal, dah di herada permaho. Kosdor aku. Ikon terutama surihamu beki, kamu lah selalu lekor dah. Dona berkal, saya pas nama. Gajah muda khusus tu herada totuoru. Gudang bersuara muda pemuda ni tujuan. Kami nak tujuan kita kebutuhan nama Tuhan. Walau ngalor hamu, lapang dada. Masa lasrah di bekor. Banyak petukat kita ini. Saya dah nak kajian jam nyur dia muda di mana di basur. Tu jam nyur yang kapilong kormo sadunya. Rodi akapau pinggir yang kanan nama lume. Takatik kita ini. Tu pohon ni ulot tak ulamu dia sederiot. Asal sawan panipudin hati itu juga. Sebagai bintang yang tutuat. Asa bintang main na naruris dengan obun na sumorok di atas ni berdua. Di pasal-pasal tuat sama dia muna. Anak kiri boru torok. Dengan muna may satu na sauna dua. Hut jala gadian. Orang jala gadi. Kena satu bertukar. Kata ia tetap. Jabar pasatamu aka. Jabar yang nak. Sinapila. Jabar mengasah ya katakan lagi. Nah jadi merdu mutitiki. Berasa ngacam 12 lewat sahotik. Asa tapadeng kama akapar hudulta mengabui berahi kamar si panganon. Sawanima pangiduan.
lagu ya mang Bajar. Auladi mana sangat baru nak kelihatan. Kalau itu sudah mari kamu. Boleh ada mama. Coba. Boleh ada mak sangat baru nak kelihatan. Asa tato sunod tanah upar tupak katupak. Roba ita sejabu, hula-hula sirinorio. Setabi gurang madi pungwata na masih hangolongan. Dihita namar hula-hula nang namar baru. Bere isom nang jong tunggahan katulangmu ala noksikop di Batarovita ima guru nami nahinan tunganan na parsatok kinani nian bolo ada do uhumma na pinukkan yo puta ikon nakot tu jayabudo jana di jayabudo ikon nami tujung anak dirus nami ada situasi mamampain bolo hamil hula-hula muna matam yang mata-mata diwata asa dipudini guru nami nang tataruhoni di diam dihamuna silas miroha bukan mau tujung ni tertek asa suhu ma bere persorio sekko saya silas miroha ma pasahaton ni amata diwata langsung isorok di suha bihamu ma hasil de mana mana suha bihamu aja tes nih oke tes dulu ai arong ay mau pakai dulu kan tadian. Oh no tes bi. Oh iro, ima bekam ma. Coba. Aka uhum nama. Iya. Siang mailu siang semua lorong mu bere. Selas ni rohma tutiki nanang ro. Pailu pok kamu. Iya dulu hari bek kamu baru pailu pok. Iya. Coba. Jadi kamu harus berpikir jadi kamu mau taronan nasa maronan maho ari ragu berehasian asadong pasti bisa ngatong video jadi mas adoron nami ma simun nama dungdung bay tu pilo-pilo nama razar saya masih hamuna saluhut nana lungun saya Roma tu pohonnya mata di mata akan jagar matu tulang kami masal horas jadi dia moka ang baruku disoku kami do songon akan napilukan yang kau putai buat kami do idan nalas las maruhamu mga tono nate buat kami do dison do tarbutir asa pilu mapoki baru mapasalongan pirma tondini hamuna saluhuna akan ada yang buru nami julu-julu manang akan ada ni pasamona songon ima amang buru mau lihat maju hamu tulang nami leleng mau mangulok katulang natulang saya doktong mati ramot Tuhan matutu gede masalah horas nang masih jalan amat ya baru sama katulang teh salam covid mau lihat Mula teman dia makan jadi tahu dulu mamuse amat doa ta pasu-pasu ma hula-hula na marhamarangi na barjolo manurung siap porsea na padua tapubulon sian kerasaan
na batuluo si tumorang siya samosir, na baupato bacernahor siya batu dingding, na balumahon si toru siya persea. Jadi kita hula-hula nama hamarani nasi nomor ni pemorok kadison dengan karombongan hula-hula rapak kita dison nakingan manurung kata siap tangan Manurung bahasa kain itu manurung itu lah mana pulang asa daftar hani zona jadi melihatnya mah asal disrohat kah pasahat kan yang memang guna di apa hinata ima gabe mak tuh aspek mah sohara kain pasahat kain ngajolo na dihutin hinata yang memang duduk pasahat tahu majo yang memang duduk jalan apa itu pahit cahita mak pahit cahita Iri mata di masuk Tuhan, udang mah dia mak kabas sama ta. Jadi, wahabe non, marsya jua mahita. Yang goncang yang nami dijabu doa kadang atu nami, harapan martami yang dosa giat kamu. Karuli pasu seluruhnya, yakka hela nami doa kaburu nami di pasu Tuhan. Jauh tumpe, amin yang becer nahor di son. Beri kamu na doni amin di tong sama di becer nahor do di son do. Alai alar tong nama biar di nama saon. Afi hami punya tong sedang membirhan. Orang mobil di laiku hasil tiade. Ala iya kahulu-hulu di narohan korok bahari. Alai tiki mana mabai. Saya pas Tuhan mereka seluna. Sehat. Jadi rasulima dihamu seluna. Perculu tahamu latihom matu Tuhan. Hami siap hula-hula. Becer nahor atau tong do. Mengurupi hamu martami yang tamat dari bata. Asang giat nabi nafsi tamu ngarai. Nafok nang luluan. Jumpa nasi nalahan muna. Ada tetong dosa seorang nami. Siap kami hula-hula seluruh na Tuhan muna. Tiapka lain nami kakai boto nami. Ido panggul mito ni nguluta na dipurti dion. Molo kita dang boy na gabi majokal nguluta. Asa boy tetap atur-aturiomu. Akal beri nami odoh purnami opoperamu seluruh na. Kami akan natutuhi hipas. Saya tetap asa boy yang ada dalam tutiam. Kalau kami yang pesan na tutui tong do. Daruli kita disaluh na lumobi hamuna pasu-pasu di Tuhan. Isong nino mahata siap kami an dokter boke kami. Jadi dilanitan yang nami. Adong dohu patu pahami. Ulus sitorok rabu. Nalahu Tuhan muna. Nalang purnami songat dia pe. Natar patu pahami. Lasmaroh hamuna. Ibotona berenami tuh dia tujuan. Nah. Ini anak ingat tuh sama selfie. Iyo, baru terbaru sih mah latang kau. Tuh anak koni foto nami mau tujuan. Tuh anak kon naruh ibotona. Saya dah sida. Iya. Mewakili malang na boy sudi anak koni holo. Plasma rohani barat lang tortur di muna macalu na sangat tulang melauti mapapehom mau dia. Iya, baru. Tibotona ma. Tibotona. Tuhahang gini lain nami ma. Hasil doh. Iya. Sinakain, sinnya. Holo, rapat mahamu. Si Joyce. Lima, saya dapat calon doang. Holo, saya dapat calon doang muna. Sama Joyce. Iya. Iya, baru tuh iboto nami mah, ibotonya kalekol. Masuk kamu, amat dares. Dia tahu. Belajar si terus. Tole mak, lasporo amat dares ang dito kay mak asalas. Oh, dole. Gabi mak. Lasmarohan buat soni tu lupa tu pahami Tuhan muna. Oke. Tu pahop kuma ina pahop punami senti do ibotona. Jadi la soni pa dia muna pahop punami seluruhna. Lasrohan nami.
diamu kapahopus laluhutna ino bawasa kami ulus setorok rapu tuhamuna kami yang nami tu dibata dinasi kola pehamuna saya dapat ma partinotoan ina mengambil karijo saya dipatudu Tuhan ma kasapalan na hormat gagadong dalam ingulumuna di hari-hari namangi jitu soknope apa saat kami ulus setorok rapu las marah ibadat nang partodumuna jaloma saat Madu hatatangiang boru matua berjernaur ke batu dinding rabdoh ibe merenami marga lenggolan doh berjernaur sian parsingguran akatulang molo tungpe holena aduk bohi hami akatulang pamar bohabainom makatulakku niata son hatanina tua-tua dan sudat inna budung nang sosako jadi balia dan sudat kami maradat tuhamu hula-hula nami nang penon akatulang si benon nami nasusadia jadi kohan nami masongon hatanina jodoh sewenang-wenang ma karaja nami sahat masulu sahat mati nabutu wetian lunga sahat tabataru nak tulang mata haholongi tu inganan persetok kinani sahat mahita liling mangulu dalam sahat matu parhorasan butima katulang udalak kami mahu wasat kami itu tulang kami Madu hatatangiang ma si matuan iboru siahaan siat jambi siat turi siat medan Romo kamanguru jadi kamu dokter ni yang mengonak ni bodang dokter nama dia nak kata nak ringgit kamu nak ima ingat kamu nak ima bawa kamu tu kamu nak at anggia dia tu hatta di kamu kejang ni umur Kau nungguin itu tu kamu pinok karena malah hati macam ni mah hati cakap terjadi itu ada. Jadi soalnya mahal sasaran tidak seduri dulu. Apa ngomong dulu? Ngomong. Jadi perjuangan di kamu pinopar ni inang opung dua bersetija di stenrok kami si matua ni borumu maraga siat turi sian medan raja nami molo hupayu di hutan melonakin adati inama dingganna alai otik sidohonokku tuhamu perlu mowi pinopar na ala husukun paroman nami oman si pegi anong lo berhati opung buru disot jadi hubili do amang hatan itu hatan atas surat di Filipisada ayat 21 songon hatana ay Kristus doa ngoluan dia jalala barang hangat jadi mulu hasapata na dokter maramuti mahamijon marpabuel na pinasa mulak na pinijam nga mangido na punas iban hudok ko so niya ang raja dang buhay haberomota di parangulot di portibion nakikarbigyaw do hadang hula-hula madokon muluboy yan na matuloy may patuan ninyo alay-ala na mamitsam do hita taboto mo mulo mamitsam lomonikuhat ka do ido ben na maragam hamatean di portibyo setabi adong namoding menek adong remaja adong natua-tua
sari matua dohok sor matua. Jadi bajang maumur ni inang ison asa adong mamudai sudi pahopun disot. So ni nang hulay nami opinjuan duli totong ma lehon hamu kuda tusaluhut na pinoparamunaw. Kata nama dua madok tibu yang di rumah kutibat karena sopo nungagabi o tujuan bolu tijak saya gabian mahamu pinoparanaw poso matudu dison beno nami do adat nahupar tu parsari matuaon ni inanani ini tu susah dia si beno nami dang pola si pujion dang pola si hataon tak sudah pudung ina nang sosakot jadi ya dan sudah beno nami ada do tula-ula nami marga si tangkang nang si beno nami na susah dia jadi pertudi si honon nakmi maduling molo di si malungon makade molo di tobat saya manalungun siang hamu hula-hula nami raja si tanggang seroma gatina silas ni roha imahata siang hamil si majuani boru marga siya turi pada saat matong hula-hula nami mau lihat ya siaha ay langsung tu siya turi no de siya turi sudah ya lain utusan oke ya jangan do iya ya masuk ke obat Jepang iya boleh mak jadi buara jangan nih masalah deh ngatulah melatih mak mencari kamu jabar tuh jadi kau duti mak kami yang dengan estem perdomuan rapdo dengan sauta di Hamuna dihita nama ardonga sauta bahasa taming tuamu oh si sadahata mah gabina jala ora satabi godang di loloan Sarinatua di Hamuna bona hasuhuton nunga takasa medison perjolo hahaang gimuna di STM Pardumuani na baduahon dongan sahutamu nanang dongan sahutulamu na dong di barisan gereja mauliate mati Tuhan kana basai takasi bayuti utami acara mulai sana kiningan songotia tapangido hono mulai na buderi asa silang lam uruk-uruk silang lam naiktoba dadanak pedang marungut-ungut na magudang sudi rak marlas biroha tapangido dohot tiurniari di sahapa na makadibatado itu hita mauliate mati Tuhan kana basai bui mergadan ulau tahun di bagasan dami dohot las biroha na kaningan nung atakasta taruhot de inakta natahaholong i tuinganan parsato kinani opo jua duli dohot bapak ni si Ebin na boy dohonok tu tetap tinggal di hutan rap kita di son si dohono nami nung natataruhot di dahinang natahahulong sonari tanggung jawab songotia maupun jua dulion dan maupun jua dulion
adong do holongan namar pekat pikiran lah paturehon sudia katinodono dioman isi juan na nuaing tanggung jawab yakin nama segonon tanggung jawab nama sebelga nagabe sada ina di keluarga of tujuan sidangga ay horinan pasodi bolu hodo mana terus sodok dia katinodo hormat sudi manang habe na keningan nung ado kate mado o tujuan boru na ujui anak boru na sebaga diriri o tujuan doni dibering rupa naudi dibering perdalan na baga dibering panalahona pas diriri saud jadi nasida marana marburu marpinopar marpahopus ya mama marpahopus ya guru torong maribur mahal ala yang go obujuan boru nau tataruhoni ririk tamuna siap tuh ririk tamu masih somon hahaanggi muna hani disebut temenon nani duit mana go hape nauli nadinggan naniulen ya obujuan boru tusudi nunga tubuna tusudi hahangina tarlumubi dibereng colma na jago na maloloy marhula-hula ina siririto mo ina siula hono muna songotia do putua korui diririta mo siya puri na batana pangalaho na unang dug anon tapasikop sudi ulaonon mulat kita kuakan anak tebedak terida di keluarga putuan bor pangubuhamu main marhite-hite papayanamu padarida-hamu papayanamu putuan bor nauli dari tuaka ari namanya hutong cepet mana ngodik nah bahasa hatani songon hahangimu songon dongasa hutamu nahani dison na pasti ko dohonon nami asa lasrohamu lasrohanami lasrohani sudi keluarga laos kisima doain ani siang STM pardunguan sesuai do anggaran dasar naung tabukai pasahaton nami naya non laos kisima non secara pribadi nami pasahaton nami tok tuhamu songoninang akadong asahuta muna nuai tangkas dison na kubuat kami di son buni namar ludu dohonon nami ma asa firma boki baul pasalongan firma to dimuna salu na tuari namanya uton luju ma dalam ya kapas samoda matutu gohan nami ma songon nidok ni na tua tuhamu sudi bona hasuhuton asa tioma ay di sumur gajang ay di bodar mama sumasu mama tadi bata dihamusu di bona hasuhuton tubuh ma akas si gajang umur dohot si torok pinopar tutu asa ada kami hariara matang kopi na itaiton dibudian dia pucua boru disudi hamu pinoparna tubuhan anak mahamu tua boru si tongka mai panah na iton tutu asa saham masulu sahat tinogu tu balena nunga tapataro binak tanata holongi si dohonon nami ba dihamu bona hasu hurus taluna liling mahamu mangulu sahur jumalo panggawian matutu songoni masya kami STM pardunguan rap dohot donga sahuta ba hujala kami mahamu ubasahat kami ma boni marludu tu hamu bona hasu huton mau lihat Nota parsial donga sahuta mau lihat ma di tuhat tanah besar mau lihat ma di hamu amang do inang kita puna hasutan asa joncong na ita sa lulutnya majalo paroroni ulah-ulah ta bona niari bajarnaho pamugon namin do kiri namin dabog ginuhamu dili hukuto hari nang madua duro do iboto namin nahinan agiyak na ludu asiruan kuatka di dalam ay dilabung na jadi son hubok kami do eman namar ludu
Tuhamuna pangoron nami agiat matutu perlu di hamu hadal maun perlu di hamu habis sukun do habis taron kalau kamu apa itu kalau kamu kayak mengamar lubus yang udah Kalau anduk. Sama-sama kamu nama Parpudi santai. Jadi di Hamuna udah nami di top Hamuna ada laudi. Kini bulan dohor sudah dapat gonggong. Dan kini itu belum bisa mula konani hari harus kita. Jadi hubo hari do kurjuni lain-lainan do ibu to nami ofitnya nordo benasi dan panjang umur mah itu ofitnya. Jadi las iro nami to Hamuna kapino parra. Ang giat madusu lamu boy tiwamuna songon burjuni lain-lainan do ala itu on. Jadi mau lihat mana hono tamat kami bata, jadi tu biar terbaik bagi hamu atau habis subuh atau habis taruh, duduk di roha. Ini sudah hono nami tu hamuna. Jadi kebetulan orang nyari mahami, bukan kami sokona tinggal tu hamu sobat mahami, bukan kami ala bulu mahami orang nyari. Apalagi marah inata orang nyari. Ima kami nabrah waragi. Jadi di batu banak tulang udah di son, sokon ulus nabrah rapu di hamu kabere. Maunya terbilang. Jadi sesuai dohot pangkoran itu langkah asa disok kita mana tapak perjolo mah anak ni dari nangos maju kamu anak ni dari nangos sudah itu sama maka baru namamu se sesuai mah do pangkoran ni maka tulang tanakku maju baru siahan do seturi Baru ke bawah pun. Iya. Baru. Ke bawah pun, mak bawah pun. Ke bawah pun mas sudah. Bawah sudah, mak bunga baik. Tuk si buang keluar pe mak jalo. Oh, Ini mas sudah itu bawah pun. Dia. Halo. Bama, opung. Iya, oke. Oke. Lanjut mamuse. Tuah gini. Opung ni si Juan. Tuhan ini opung ni si Juan. Aman William. Naking dobe. Baru lanjut mamuse. Tu Ibotona. Ibotona. Oke. Ya. Lanjut mah Tuhan ginami nasihat jadi raja. Wah. Ya. Baru mahamuse ginami nasihat samosir. Dalam horas. Ya. Baru muse sanggup pagi dua mulai. Asal muse ilang namyon. Opung nasikinan. Lok sima. Oke mak. Las marwan tadi muna, ini masih orang itu hamuna. Pasal buat tadi ada yang muna. Jadi kalau muna itu ada pasangan jauh. Jadi sekarang itu ada orang itu hamuna. Jadi begitu beda dua satu lagi. Sugi hatani hamuna berhamarangki. Doh si tuan natoro. Sugi burung. Lumoi bahari soal kabila ulang muna. Tinggal main non apomu martongan jauh. Itu orang itu hamuna. Si tinggal main apomu martongan jauh. Masailas rohanami kami yang nak kumuna keluarga besar Markas Tanggang, keluarga besar tujuan alau dari kami do ria sadaring kasam
sengganop utungmu ro manopotami mangaleon hata puda hata pasu-pasu hata ngauli tuhame terlugu lima tu iya nakona permainan do abang nabisul ang giat ma songon hata munay songon kanyang munay tuhame terlugu to ka iya nakodo permain kon los dua kamudo imay minamarludu asang giat ma dihami saluh na terlugu na kokon marludu tutulan na ro panggabian ulus na apa ulus torap apal ma paso sumuli na tuat tatu yan ako namyo kala pagpiksaw na tuat ako katingro las bunsi sarpo kopiton buhay kalu jagar hamu katulang namin lausapan namin taktabaros kami sa songan idot nila tuwa ma sirohan namin Tuhan tuktumin na dulu kitiumin na roti ata paso ata nituhakan na basa at kamu Tuhan sayo nang mamuga sayo nang mamose sayo pudi mahagi nuang hatok kulang ba Tumuro kami masagkabi Tuhamu raja ulah-ulah namin terlubuhi na dihamu angin namin ay dapat kami dison di sana sikop sude tupa sude Dulu pertuan ni dua tanamio ni paturai taruh yang muda mak. Yang dia matutu so dua jumpa matutu na tadalahi dawat na tadului. Yang giat mak diari na berpuri na bohi na mas tampor-tamporan mas tukor-tukoran dia kaulau las meroha doh ya kaulau na ringgat tu be. Tusonop penungayan akabapa kanggi ya roronami na siapa na pasukin. Buama be no dikir na apa ala na musim do. Itu so tung naura kay berdua penungan hadir di son anggap pita ma luiso sudah peparan lebutan obat naik gudang mabarjur musia pasal nami Tuhan ngopung nami pamupus dihami ka popumu rohami popumu nama hami dak kara rohan nami nak ngopung nek kontaruli ulos sorok rapu ulos pasu-pasu sepasu pemutu hami akka pinupus titor dimu siang dia ngopung marhite ulau-ulau Marningo mahami musia sudah kapino pistor dimu asang gia muse kabo akau lawan daringgan boy kita berjumpa di las niroha tunda songoni pen opong hatana jepet na boy pasatami akapen pistor dimu las marohata udima boleh ate